HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopa tunin zong vannoi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom ke ta hote Tuni August ni sim somni le sagin ho a Eimi Times a kon chule vannoi Thusoh chom kel khom ho ba chani chun Union Home Minister Misem-ni New Delhi a ama official residence a Manipur Chief Minister Yunam Kenchan Singh akemupi in Manipur mi pite daileng ezo se center in ahin subul pi ding ahitin akamchang apen hi nilha lang nidan thum vela ki mutul hon ahin hi cha chun Chief Minister Kenchan in Manipur Gamsunga tu le tu a Thusoh la so ho amisha hinga Aheloute amisha in Kenchan to say angai la azobin center in Manipur mi pite lunghlaina dia na to ki bolding ahi ati ahung lungding October 1st week sunga hi amisha in Manipur ahung building ahin chuteng le Senapati Medical College Sadia Foundation song phuna anaiding chule Gamsunga development project dang thinsona zong anaiding ahi Naga community ho chenna Senapati district medical college sa ding hi state cabinet meeting a phatsa na anakine hitai Infar to Dimapur to Guwahati a bus service atha bi a kitzar in Union Home Minister pan state government pacha na anain National Highway to free movement sa kitzar in akipapi na thuzang asay in hi wa channi hi tokilhan in National Highway to Zuya Infar Dimapur Guwahati bus service ani khunga channi alhingtan hi zan hi ani khunga lhingni hin passengers zani le som gup le gate le gari somnoko kungve pumin akipat do vin hi jani zingka alang nidan so minute som biachun infala kun in akipat do vin bus nga winger nga chule Scorpio Bolero ko pama vai ko u hi interstate bus service ahung ki pat tha kit hi gala tolja infar khial do thaitalo passenger hodia nawa analin ta khat hi Interstate Taxi Association a Joint Secretary Lystrom Bonilal in hitabang kalson na himbol the government tha le transport department chungin ki pathu asai in lamlien ki hondo hin community zo sedinga phatchom na ahin polut ding ahi ati Free movement a umasang a vanlenga Guwahati chen se bo huzong le vanleng ticket man atamin to a bus service ahung umdo hi kizanma ma ahitaitin kohima a achate velachi phubala a kon khoiram binodini kitinupi khatin asai e wangjing a kon thangjam braza kisor kiti passenger khatin jong tu masanga Guwahati chen fly in dangka sang get lang alut in ahinla tu hin dangka sang khat se bo in Guwahati bailam ten kalhung thai tai tin ase e hitabang na to himbol do Chief Minister Yunam Kenchan Singh le government chung in ki pathu ase in authority honlam pidang a transportation ahin hondo bebe dik in temna ane in ahi Achi sa simpatni a konchun India Gamsunga SIM card dan tha khat chipi pan in an umtan chulek telecom company hon koi hile akiphalza chan hitsa ho henga mobile connection api talaudi ubin thu pi in uvin hi Department of Telecommunications DOT in operator ho henga customer koi hile mi khanin SIM card anei theiding a kiphal pi za chan nei so ahead do a chule homina connection tha issues ki bol pi theita loading a hi thu a het sa ding ubin thu apin hi atila bola hi system hi post factor basis a ki bolding hi cha hi enrollment ki chai zole verification ki bolding connection nei theiza ho khel ki hedo ho chu apet petna su hai pi hiding in a ki se je hizing jongle telecom company ho hinga hi chichung chang hi November nisim som 2026 a ki pana apet pana ve chiln ho nei pending a hetsa hi ve hechi thu a circular ki so do a ki saina achun hichi dan tha ho hi mancha apat hi masanga nikhat adinga mobile connection activate bol theizat ho khel sa ho chu abuina su hi masanga apat pana su hai hi phating in asaize dan thanwe a hi India Gamsunga operator hozo si apat mi khanin atam pen a mobile connection ko bo anei theiding
Jammu and Kashmir, Assam la India sa sogam kai danga mi khat mina connection gup chanbo nei the hi ding ti a hi. DOT hin lazini sim somila thuma konchun digital intelligence platform a subscriber ho limit atam pen chan hit sa ho representative limla anakoi do pantan operator hon mobile connection nei sa atha hangai to applicant ho het do na ding a ni sia hi ichilim la ho hi download a bol ding u ti a hi customer hon jong customer application form a connection anei sa za upon do te ngai ding chule implementation issues a license service areas LSA a ho hi competent authority hi ding u a hi. UN report bolna a India in zatlanam ma khantumna abol a kisaichu India anum pon hi chi India sumin setting tupna le politics lama atil ahi ati jani August ni sim somni lagup ni in Ministry of External Affairs MEA in UN Committee in Elimination of Racial Discrimination UNCERD chungchanga report asudo chu amu hidan asai e Hiji committee hin India hi August ni sim som lakha le somna ni a chu review anabol a hi MEA in assign a review sunga chun community la samjo ho vembit a dan kinai ho phata in akil chet in team chu Solicitor General Tusan Mehta in alam ka hi ati team hin UN apat general report ki so chu anyakal in trainer ki tup khat a duam bot na ki senta ke bolding hi ati Nihoma sanya UN in report abol na achun India in Rohingya refugees Dalits le Bengali speaking Muslim ho chunga thagum asu asang che e ati ohi Chile police hon milham ho le holam a khom mi pi ho chung thinglang mi ho SCSC adia Dalits le khulzin mi ho chunga achalo dan lungkham asa thuzong anata alang hi 2025 Pahargam etek nga zung chu mi ho hi na he do na din achi anam in ave in dan in aphallo go na api in refugee ho kinung sol hi international law to ke kal hi ati UN panel chun India in hichit on ho hi kin ta ave phana Rohingyas Bengali speaking Muslims ho le agambit na dinga himbel ho nungsol anga adin ase in hi Jani August ni sim somni lagup jinglam nandan get le ko ki ka vel in Tibet to gamgi a Nepal Raswa district sunga hetman lo la gimnei ta atui bon so nal hang ho na sata na in mi somna ge chunglam in thina atu in chale mi zali chunglam chanchin he hinai pon hi Nepalese pai hom ten saidar in lingpi ki ho zia bu bangtam ta le mulal hang chim ha ho chu hut khana Bhoti kosi badunga anakito luzia hitebang bun nang tuilit na hunglung ahi ativin ahi. Nepal Tourism Board in Gampama kun khulzin mi zanila somko lakhat chule Nepal mi somko le thumta chule agai ho mumbit la anapui do man ubin ahi. Hicho la achen UK, US, Malaysia, South Africa le India akon hive akitin hi rescue team hon Thusoh namun akon mi somge legen ahu do zo ubin hinla security personnel tampi again now ki Aheloute e akiti Thusoh zi in gamkai sunglam pi le chule ki za mat na ho electricity le infrastructure hon nasata in set na atu in adin Kathmandu to kichot mat na highway zong khatan hitan hi Gamsunga vai hom ten Thusoh namun anoi lam gamkaya cheng ho chung ahin thina mon na tampi hunglung du in anase jun hi tu dimun hin Nawakot district sung achuk lazing tayong ativin hi hinla Thusoh zia agal lang Tibet gamkai sunga ichan ato khaham tiwang het hinai poizong kiti alangkhana Nepal twilit zihin India mi ki hol mohi tu chanin mi zakhat le nga aling e tin Nepal Tourism Board in aseze
vannoi lei se khan to na achal zinga malam zo se ki te na le ki ve li na am jing to hlon in India in garmi tia ko na Gamsung ven bik na ding in panha ta in alazing in hi India in space based surveillance SBS-3D anahon do ovakun military grade satellite 52 ta van tham zol a anakoi do zauta win hi hichi ho achun apet ti chu real time a China le Pakistan a kun security threat ho amat do Beijing theiding uchu a hi het thei chu hichi satellite 52 ta hi dangka 26,968 crore lutna public le private kitho a asim uchu a hi hicho hin advanced synthetic aperture radar SAR le thermal imaging ngai chat phat na Indian sapai te api jing thei u hi satellite 52 la a 21 hi Indian Space Research Organization ISRO in asim hin adang 31 hi Gamsunga defense contractor hon asim u hi Indian Defense Space Agency DSA 10 aman cha ding u hi akiti satellite ho jala Indian military 10 drone battlefield sensor ho network khana aloi khoma galmi te ki man cha na apat ta he do zona bulu na dinga ki go na le sapai ten thulu na mangan ta la thein ding anei ding u chong le gamgi chen le tui pi chung ho vem bit na na sata aman cha hiding hitai Ukraine government cha hidia air defense system Patriot missile hasam agom la bangin Russian in nuclear chan pothe Iskander ballistic missile drone chale HU-57 fighter mangchan bom agom a jakhat le som nga vel mangchan Ukraine Gamsunga sapai te munpi ho zanlaizin anabolu vin hi hinla Ukraine sapai ten Russia te drone jakhat le som ni le lilam a akikapla Aheloute gem akibolzo ve ativin hi Russian Ministry of Defense in anapondo nawa achi sanidan somni le lisung a kidawna a Ukraine sapai sangkhat vel in Tina ato uve atin hi chula Ukraine ten Russian oil refinery Afipski anabulu doan botnan nuclear submarine akisumpi mamau khabaraks chu patipna analha do pantawin hi hichi submarine chun gimnei ta ki he Poseidon drone apo hin hichi drone chu gamla ta garmi te never best let tui pi pa ma ho target ho bulu na dinga ki sim hi ali athun in Ukraine injong Russian Gamsunga energy mun pi ho drone a abulu now a sa che ubin hi hiti ho ka la western gam apam pi ho wa kon Patriot missile zong Ukraine gama atolu pantave kiti Dunia ding in thuso HB in akichai tai thuso tha imu ki ka ovin na bon un mang phalit chibe